Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar silok-silokku mana? Asalku Ahmad Arbaim, si bawah silokku. Asalku Muhammad Al-Fidafa. Asalku Muhammad Yusuf Pratang Ali. Asalku Kedadan Mahotama. Boleh di kelasa asra 2. Yai melok makkeku bepa oto. Beppo to asalnya nae boleh riru ada. Ya nari itu bepa, ia berwarna kue. Nia oto, ia berwarna bangun. Secara filosofis, abanua bugis pare-pare makkeku ada oto mancaji boleh pikiran ia dia katai mancaji tandra rajing si bawa asugirem. Bepa mancaji tandrana amenasang untuk punai sipa maktunget tongeng angkana wedding mapalet bang asugirem. Pamulana ripasi sumpungi yaro tane kokoe ia puraina ricap makarua capurui waisi bawa labu bere nainapa garui anggena mantaji adonang. Maka telu nasui santa si bawa gola celak. Maka apa tarui adonange ri laleng santan. Ia purai ribele si bawa golak celah. Purana ri pandre ale cedek nain apa dokoi ri laleng daung utik nia ripan caji.